Tokom raspusta sam umjesto da pravim video o igricama, igrao igrice. I neki su se baš istakle. Da li je to Red Dead Redemption 2, gdje igraš kao Arthur Morgan, deo bande odmetnika u vreme divljeg zapada, sa neverovatno realističnom grafikom i pričom, gdje otkrivaš u stvari u koga možeš u ovom neopraštajućem svetu koji se drastično menja da imaš poverenje. Najbolja misija je gdje gradiš kuću. Ili God of War, epska avantura sina i oca kroz svet grčke i norveške mitologije sa neverovatno jakom atmosferom i muzikom, gdje Kratos, bog rata koji je svoju prošlost pokušao ostaviti iza sebe, sad u stvari ima nešto da izgubi pa je slabiji nego ikad. Ali kroz igricu, on i njegov sin upoznaju mnoge zanimljive likove i bore se protiv besmrtnih bogova da bi odneli telo majke na najviši vrh Midgarda. Najbolji deo igrice je kada se Kratos dere boy. I, iznenađujuće, pored ove dve ogromne igrice na kojima sam sigurno potrošio preko 100 sati, ja danas pričam o igrici gdje igraš kao prosječni novosađeni. U one shotu igraš kao Niko. Ne taj Niko, nego bukvalno Niko. Ne bukvalno Niko, nego bukvalno Niko. Ali u isto vreme ne igraš kao Niko, već igraš kao ti sam, koji u igrici u stvari Niko, pa preko Nikoa moraš uspostaviti kontakt. Ste razumeli? Drago mi je. Na površini igrice izgleda kao tipičan RPG sa goofy likovima koje ćeš da zavoliš kad završiš, ali u stvari krije nešto mnogo veće. Ova igrica je kao mix Undertale-a sa Doki Dokijem, ali umjesto da dobiješ DeviantArt nalog ili životne traume, ona meša jako dobar RPG sa lomljenjem četvrtog zida, tako što ti fizički moraš da kopaš kroz svoja dokumenta, da menjaš svoje fajlove i ostale puzzle koji su toliko fascinantni da bi mi samo bilo žao da vam ih spojlam. Wow. Wow. A ova igrica je zanimljiva. Osnovna priča igrice je da je Niko poslat iz svog sveta da donese svetlost u ovaj novi mračni svet, koji se polako raspada, a i u međuvremenu je njihovo celo sunce nestalo. To radi uz tvoju pomoć, jer si ti bukvalno bog ovog sveta, sa mogućnostima da ga menjaš kroz korišćenje neverovatne tehnologije File Explorera. Tako da, ako već niste imali God kompleks, i ovdje vam ova igrica pomaže. Brate! Opa, hvala ti. Naravno. Otkrivaš da je Niko deo proročanstva da odnese sunce, ili ti običnu sijalicu, na vrh najviše tačke tornja, da bi obasio ceo svet. Kroz igricu polako otkrivaš punu priču ovog sveta, sa likovima koji su u stvari smešni i zanimljivi, i ono što me nervira kod ove igrice je koliko brzo me je naterala da me u stvari bude briga za likove. Ovaj Catboy, ili Girl, stvarno ne znam, je napravljen da kroz igricu komunicira sa tobom. I ovo zvuči jako depresivno, ali u stvari možeš se sprijateljiš s njim. Tako da vrhunska igrica ako i nemaš drugare. Ali naravno da je igrica samo ovakva ne bi bila ništa specijalno. RPG-evi ovakvi postoje već dugo, a ono što pravi ovu igricu fascinantnom su sve aktivnosti van igrice. Igrica je svesna da je ti igraš. I koncepte koje radi pri kraju, da bi nastavio da lomi četvrti zid, su toliko dobre da ne lome četvrti zid, bukvalno lome plafon. Tako da ako je već niste igrali, pauzirajte video, stavite ga na watch later i pređite je, nećete da zažalite. Ali ako vam treba još motivacije da uložite oko 7 sati u igranje neke igrice, nastavite da gledate video. Kada se popnete na toranj, posle svih onih puzzle-a, kroz sekvencu korišćenja totalno drugačije aplikacije da vam pokaže tačan put, dolazite do vaše konačne odluke. Vidite, one shot nije samo naziv sam po sebi, nego je opisivanje šta će se desiti. Imaš samo jednu šansu, jedan pokušaj i sve što radiš je finalno, konačno. I na kraju se otkrivaju tvoji izbori. Ako daš sunce na vrh tornja, da stanovnici ovog sveta vide svetlost zadnji put, nego što se svet u potpunosti raspadne, morao bi zauvek da ostaviš Nikoa van njegovog sveta i da ga žrtvuješ, nakon svega što ste prošli. Ili imaš opciju da polomiš sijalicu, da zauvek ostaviš svet u sigurnu propast, da svi polako nestanu u totalnoj tami, da bi Niko otišao kući. Ovdje sam morao da pauziram i da stvarno razmislim šta trebam da uradim. I nakon svoje odluke odigrala se cutscena i igrica se sama po sebi ugasila. Nakon ponovog pokretanja programa samo se vidi jedna soba i ništa drugog nema. Igrica je gotova. Ali kao što vidite, video i dalje traje. Da je ovdje kraj igrice ne bi napravio review,
Koncept igrice je vrednost nekog lažnog života. Da li vredi žrtvovati lika sa kojim si se sprijateljio i koji ti znači za dobrobit sveta, koji će svejedno nestati, ili spašavanje njegovog jednog života i odluka koja te čeka šta god da uradiš. I kada sam igricu završio, bio sam spreman samo da je ostavim da skuplja prašinu. Ali sam video jedan usamljeni Steam post iz 2017. na forumima, koji je jedno što je rekao je da pokreneš aplikaciju koju si koristio u zadnjem delu igrice kada pređeš igricu. Kada se opet pokrene program, dobio se poruka od developera kao zahvala za igranje igrice i znate kao jako slatko bravo, ali na kraju poruke piše da ako hoćeš opet igraš igricu samo da obrišeš save file. Pa sam obrisao jer što da ne, može se desi nešto. Pa desilo se. Nakon ponovnog pokretanja igrice, početni kompjuter je imao šifru, što je jako čudno, to je onaj kompjuter koji ti je odmah pokazao da igrica lomi četvrti zid, nije imao šifru. Molim, šta ova igrica radi? U ovim slikama se nalazio sakriveni kod Solstice kada se pogleda svako veliko slovo rečenice. I nakon ukucavanja ispada da je u ovoj igrici sakrivena bukvalno još jedna. Molim, kako su ovo uspeli? I'm back. Da. Pa? Kroz ovaj totalno drugačiji playthrough otkrivaš u stvari istinu ovog sveta, koja je toliko mind-blowing, stvarno ne znam drugu reč koju mogu koristiti da opišem ovo. Ovdje je igrica izašla iz metaforične sobe gdje je četvrti zid i plafon i slomila je zvučnu barijeru. Uz pomoć 3 nova lika i knjige koje je ostala iz prošlog playthrougha, dolaziš na nove delove sveta koje pre nisi mogu ni da vidiš. Dobijaš totalno novu igricu kada završiš već odličnu originalnu. I kada završiš ovu drugu, dobijaš taj istiniti kraj, gdje kada postaviš sunce na toranj, umjesto da niko zavek ostane tu zaglavljen, da se žrtvuje, on se pojavi u zadnjoj sobi i konačno može da ode kući. Ćao, Niko. Ajde, cepaj. Zaslužio si. Zbogom. I zbogom ovoj predivnoj igrici. Jedine mane ove igrice koje mogu da vidim je prvo to što te totalno uplaši kroz pomoći koje ti ostavlja van igrice. Čak u jednom trenutku igrica promeni tvoju desktop pozadinu, ali možda mi verujete, neće ništa da vam uradi. Čak posle i kulturna, vrati vam originalnu pozadinu. Ali to što igrica ima sakrivenu igricu u sebi, malo uništava poentu originalne ideje da je tvoja zadnja odluka konačna i da ne može ništa povodom nje da se uradi. Ali to što na kraju dobiješ tajnu igricu, gdje se obe dobre stvari dese, menja skroz osjećaj igrice, ali u isto vreme jako je lepo za one igrače koji su htjela oba i mislim da su na perfektni način odradili true ending. Tako da, ako samo želiš da ostaneš takav da je tvoja odluka na kraju konačna i da je nikova žrtva ili povratak kući ostane tako kao što jeste, samo nemoj da ideš na true ending. Mada iskreno mislim da true ending dovodi kraj sa depresivnog na jako srećnog, jer čak i na kraju imaš mogućnost da popričaš sa svim likovima pre nego što završiš igricu, što je jako lep zadnji detalj. Pa mislim da je ipak lepše da ostaviš igricu na srećnom kraju nego na brutalnom i depresivnom originalnom. Igrica je super, definitivno mi je sada u top 10 igrica. God of War i Red Dead Redemption 2 su isto jako cool, sve preporuke za njih, ali One Shot se jako istakao i ne vidim kako neka igrica može da nadmaši šta je ona uradila u smislu interakcija sa igračom. Hvala na gledanju, epski gameri, vidimo se sljedeći put.